Hello, what's up guys? Welcome back to my new vlogs. De aslam enjoy lo man lekay vlogs. Kaya matakas ngi nang mut man lekay. Yung sa pet sibet siya ingi apoy. Lubra bali. Yung sa pet ipi jaka kalong no. Untang nang non di surak. Kadang jangay jaka ta yung sa pet kalong no. Matakas ngi ro mariang kabyang hi biternat. Yang sana regilong tradisional ba. Kasya ni tatus tang takalum sudah diang rubdo diang kadiang ro paduna mentala kumbar kilometer ay ngilayat ni sa dian la sat marmarway la shit di plan menilai kayang teh di pio ini pada sa pendi de la pay hajan sa kilometer ni apa niat man poy sa location manimod banay kay petse jaka sa ni ni tangga dia enggak irum don ra ni to la that sani tingi that kloy banyat namal kaduna para oxygen kata ngi la persam hi menyayat exercise wow view từ vậy tân nát này thì quay lại thay một vấn đề hang tây một tây statue kadang slam saat pau minute ini hab ya beautiful place. Bis mo kumno la. Mga kasin ko man po sinis po ladak. Hilayat kejat entah lah lai kilometer You know I'm the best. Madal po Jakar ko pa internet. Guys, tewe ko lang touch siya. Petse Jakar. Nila siya yat keluar. Pois siya ini tipra. Imod man like to stupa. Tila tat. Tila artatin. La artatin ni. Hello. Hello. Laklet rajing bam na. Wow, nice view but finally so siya ni dapat i-compare jaka benisa gadesha te sharum apa syari sini peke di ngai tarwan ni sesyanti stupa sasirau ninya finally la poi gadis Indonesia la that guys saya jerom ngomno syak ni syak ni oh syak syak bandung teh tadi la touch oh finally guys syak bandung pensek jaga wow kecil ternat wow nice place pega de surok manage pokar dunga sya teh sajerom finally guys, we have reached a beautiful destination. Jaga ko internet. With beautiful sunset. Oh,
Tahan lah be.